Tariki ya 19 Nyakanga duhimbaza abatagatifu Simaki Papa, Makrina umubikira n'uwahowe Imana, Epafurasi umwepiskopi, Aruborozi Autipereti umukuru w'abihaye Imana, Leobazi umukuru w'abihaye Imana na Arseni. Turahimbaza mutagatifu Makrina wabayeho mu kinyejana cya 4. Umunsi mukuru wa mutagatifu Makrina muto wizihizwa ku ya 19 Nyakanga. Yarazwiho kubaha Imana no kugira uruhare kuri barumuna be mutagatifu Bazili mukuru na mutagatifu Gregory wa Niseya. Gregory wa Niseya yanditse n'igitabo kivuga ku buzima no ku butagatifu bwa mutagatifu Makrina. Ababyeyi be Bazili mukuru na Emeriya ndetse na barumuna be benshi barimo abapadiri ba Kapadosiya nabo bubahwa nk'abatagatifu. Nyirakuru nawe witwa Makrina yubahwa nka mutagatifu Makrina mukuru. Makrina ubuzima bwe yabweguriye gusenga, kwiga ibyanditswe bitagatifu no kuyobora mu nzira y'ubutagatifu, cyane cyane muri umunawe Petero. Yashinze umuryango w'abihaye Imana ku bagore kandi yemeza ko abanyamuryango bose nta vangura iryo ari ryo ryose kandi bose akabafata kimwe. Murumuna wa Makrina Gregoria yanditse ubuzima bwa Makrina kugira ngo agaragaze ubutagatifu bwe no kwibabaza kwe. Yandika kandi no ku bugingo n'izuka nyuma y'urupfu rwe. Afatwa nk'umutagatifu mu madini atandukanye ya Gikristo, harimo Kiliziya Gatolika ya Roma, itorero rya Orthodoxe yo mu Burasirazuba, Kiliziya ya Orthodoxe yo mu Burasirazuba n'itorero ry'Abanglikani. Makrina yapfuye mu wa 379 ashyingurwa mu mva rusange hamwe n'ababyeyi be. Umurage we urimo ingaruka nziza zikomeye kuri barumuna be no ku muryango w'abamonaki yashinze. Mwabiteguriwe kandi mugezwaho na Andre, Holyland TV Rwanda. Mugira amahoro.